Bakunzi bacu muri aya makuru ndabwira yuko ingabo 112 z'abarundi zirastiwe mu kibira bapfuye abandi 87 baburiwe irengero. Iki gitero cyabagabweho ni igitero nyabaki turakigarukaho turababwira uko bimeze icyakoza harimo harakekwa Red Tabara. Ibi turabivugaho muri aya makuru. Hanyuma kandi turaza kubabwira uburyo Colonel Nanga umuyobozi mukuru wa FCM 23 uburyo yavuze impamvu Tshisekedi akomeje gutwerera amahanga ibibazo byo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Turabigaruka muri aya makuru. Hanyuma kandi drone zikaze cyane za FARDC zarashe mu mujyi wa Masisi zica abantu. Turabigarukaho imirwano yongeye kubura. Hanyuma ro AFCM 23 kandi yasubije Kinshasa yashinje igisirikare cy'u Rwanda kwicira muri Kivu y'Amajyepfo abarenga 1500. Muri aya makuru turabigarukaho. Turaza kujya rero kandi irucuru nabwo tubabwira uburyo hari imirwano ikaze yongeye kugaragara nyuma yuko AFC 23 yinjiye bwa mbere mu ndiri ya FDLR iri ahitwa Bukombo. Hano turahagaruka rwose tubabwira uko bimeze muri Rubero kandi ntago byoroshye kuri Lieutenant Colonel na Major mu basirikare 8 ba FARDC bashinjwa ubwicanyi. Ni gute abasirikare bakuru gutya mu gisirikare byarangiye bashinjwe ibijyanye n'ubwicanyi? Turabigaruka muri aya makuru. Hanyuma kandi turaza rero kubabwira yuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni muri Uganda yibukije abakirisitu ibintu bikomeye cyane. Turabigaruka ivyo yabwiye abakirisito. Hanyuma kandi tuza gusoza muri Leta Zunze Amerika aho Perezida Donald Trump yahinyuje abashidikanya ku buzima bwe bavuga yuko ngameze nabi ngashaje n'ibiki. Turabwira igisubizo Trump yahaye aba bose bavuga ibingibi. Nuko natanye mbabwira rero amakuru aturuka mu kibira aragaragaza ko ingabo z'Uburundi zize ku 112 zarashwe mu ijoro ryakeye. Na makuru yatugezeho ava mu kibira agaragaza ko ingabo abasirikare 112 b'abarundi bapfuye abandi 87 baburiwe irengero. Ni igitero rero cyatunguranye cyane ko ari ahantu hari ibirindiro bikomeye by'ingabo z'u Burundi ariko ziri kumwe n'inyeshyamba z'umutwe terabwoba wa FDLR. Haravuga kandi n'imbonera kuri nazo zaguye muri iki gikorwa. Hanyuma rero bino bitero nubwo mu byukuri bitaramenyekana neza hano byavuye ariko akenshi ingabo z'Uburundi zikunze kurwana na Red Tabara irwanya ubutegetsi bw'u Burundi muri bira bice byo mu kibaya muri kibira mu ishyamba rya Kibira ni parike nkuru y'igihugu cy'u Burundi. Hanyuma rero Red Tabara yakunze kurwanya ubutegetsi bwa Bujumbura ivuga ko ngo ubu butegetsi budakurikije amategeko ndetse ngo bukora amatora adakurikije amategeko. Ikindi ngo ntabwo bigeze bafasha mu gucyura impunzi. Abangaba rero Red Tabara ikunze guhangana cyane n'aba basirikare b'u Burundi mu buryo mwe cyangwa ubundi. Biravuga yuko rero bishoboka ko iki gitero cyaba cyagabwe n'umutwe w'inyeshyamba wa Red Tabara. Hanyuma kandi mu gihe guverinoma ya Republika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gutwerera u Rwanda ibibazo by'umutekano muke muri icyo gihugu, AFCM 23 yashimangiye ko ari amayeri ikoresha mu guhisha ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bwananiwe gukemura ibibazo by'abanyekongo. Muzabikorwa rero mu bya politike wihuro AFCM 23 titwa Colonel Nanga yagaragaje ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bushaka gufata ibibazo by'igihugu bukagitwerera ibindi bihugu by'amahanga mu guhisha uko bwananiwe gukemura bino bibazo. Umva ko yavuze ngo ibibazo bihari n'iby'abanyekongo ubwabo gushaka kubitwerera amahanga ni ukwita ku bimenyetso by'indwara udakemuye umuzi w'ikibazo. Ni gahunda y'uburyarya y'ubutegetsi bwa Kinshasa igamije guhisha uko nanirwa kwa guverinoma yabwo. Yavuze kandi ko ubwo buryo bwo kwihunza ibibazo buzatuma hataboneka igisubizo kirambye ku kibazo cy'amakimbirane ndetse n'umutekano muke muri ako karere. Aho yakomeje avuga ati kujya kwitotombera no gusaba mu murwa mukuru w'ibindi bihugu ntibizigera bikemura ibibazo by'abanyekongo. Ubwicanyi, tsembatsemba, umutekano muke udahwema kugaruka, amakimbirane ashingiye ku bwene gihugu, ruswa, ubukene, imvugo zibiba urwango, ivangura rishingiye ku moko, kunyereza umutungo wa leta, ubujura n'ubugizi bwa nabi mu migi cyangwa se umwanda. Ibi ngibi ntago bizakemurwa nibyo avuga hanze. Yakomeje yerekana ko ibyo ihuriro AFCM 23 rikora biri mu kuri kandi bikwiriye gushaka igisubizo kirambye binyuze mu mucyo cyubakiye ku kuri, kubazwa inshingano no kurangiza akarengane. Yerekanye kandi ko AFCM 23 itagamije kwihorera ahubwo ikigamije ari uko ibibazo by'abanyekongo byarandurwa mu buryo bwa burundu. Maze aravuga ngo turahamagarira abanyekongo gukomeza kwiyunga, uburenganzira bwemewe bw'ubumwe bw'igihugu, kubaka biciye mu kubana neza, gushyigikirana nk'igihugu, utavangura no gukomeza ku ntego y'abaturage banze guteshwa agaciro mu gihe bahisemo gahunda yo kubahiriza amategeko aho guhitamo gukorera mu kajagari. Maze yasoje avuga ati igihe cyo gushaka kubeshya no gutanga amasezerano n'ibinyoma cyararangiye. Guhera ubu abanyekongo bahagaze bemye, biyemeje kandi bafite ubushake bukomeye. Umwaka wa 2026 uzaba umwaka wo gushimangira urugamba rwacu rwo kwibohora, ubutabera, amahoro no kongera kubaka leta. Yasoje agaragaza ko kuri ibiganiro bihuza Republika ya Kongo n'ihuriro AFCM 23 byagirwamo uruhare na Qatar bikabera Doha bikigorwa no kugera ku gisubizo kizima.
Ubutegetsi rero bwa Tshisekedi bwanze kongera kugena ibiganiro FC23 byaba iby'imbona nkubone cyangwa byifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga. Ikivuga mu makuru yo muri Repubulika ya Kongo, ingabo za Repubulika ya Kongo FARDC kuri uyu wa gatanu tariki 2 Mutarama zagabye ibitero bya drone mu mujyi wa Masisi byiciramo abaturage benshi. Ku gicamunsi kuri wa gatanu nibwo ibitero byagabwe hakoreshejwe drone z'intambara. Umujyi wa Masisi uri mu bitero byagabwemo mu bice byagabwemo ibitero umaze umwaka urenga ugenzurwa n'inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23. Umuvugizi w'umutwe mu bya politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko imibare yibanze yerekana ko ibitero by'uyu munsi wa gatanu byiciwemo abaturage b'abasivile batandatu, abandi benshi barakomereka. Amafoto Lawrence Kanyuka yashyize ku rubuga rwa X yerekana byibura imirambo y'abantu batatu bishwe, harimo umugore, umugabo ndetse n'umwana muto. Amashusho kandi yashyizwe kuri urwo rubuga kandi yerekana imwe mu nzu z'abaturage zasenywe n'ibyo bitero bya drone. Amakuru kandi aravuga ko uyu munsi wa gatanu AFC 23 yaramutse ihangana ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Kongo zirimo FARDC Wazalendo muri Masisi, by'umwihariko mu gace ka Gasenyi gahereye mu metero bibarirwa mu ijana uvuye mu mujyi wa Goma. Hanyuma rero tukivuga kuri ibingibi by'Masisi, munyemere koko duhite tubabwira uko bimeze. Ariko duhere hano Irucuru turagaruka imasisi nyuma, aho imirwano n'ubundi koko ikomeye irimo kubica hagati ya AFC 23 n'inyeshyamba za Wazalendo z'umutwe wa CMC FDP zikorana bya hafi n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR mu midugudu myinshi ya groupement ya Bukombo, sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Amakuru aturuka aho hantu avuga ko iyi mirwano yatangiye ahagana mu cyakare cyo muri iki gitondo mu mudugudu wa Sisa mu gace ka Karambi mbere yo kugera hitwa Mudubugu, aho abaturage bamwe bahunze berekeza Bukombo centre. Imirwano yakomerekera hitwa Buhambile na Kanyatsi mu ndiri z'amateka z'umutwe wa FDLR, nkuko amakuru agera ku Kivu Morning Post dukesha inkuru akomeza abigaragaza. Baravuga ko ari ubwa mbere AFC M23 icengeye muri imidugudu ere mu metero bitari bike uvuye Katiru na GNT. Mu gihe imirwano ikomeje, biravuga ko rero Nyanzare, GTN na Katiru bakomeje kwakira impunzi nyinshi ziri gukomeza guhunga imirwano. Iyi nkuru kandi irakomeza ivuga ko mu bice byinshi bikigenzurwa n'inyeshyamba za Wazalendo zo mu mutwe wa CMC FDP ndetse n'inyeshyamba za FDLR, ibituma abaturage bakomeje kuhahunga ku bwinshi bava muri ibyo bice bishyira mu kaga ubuzima bwabo. Nta mibare y'abapfuye cyangwa ibyangiritse byari byashyirwa ahagaragara mu gihe imirwano igikomeje, ariko uko biraza kugenda bimenyekana turaza kwibagezaho. Mu gihe abaturage bamwe bitegura kwizihiza umunsi w'ubunani, umunsi wababereye mubi cyane kuko mu gihe abaturage biteguraga kwizihiza umunsi w'ubunani, umunsi wababereye mubi cyane kuko waranzwe n'urusaku rwinshi rw'intwaro ziremereye n'izoroheje, bituma bata ingo zabo ku bwinshi berekeza mu bice bakeka ko bitekanye. Hanyuma kandi tubabwire yuko uyu mutwe wa AFC M23 wateye utwatsi ibirego bya guverinoma ya Repubulika ya Kongo yashinje ingabo z'u Rwanda gufata mu buryo butemewe uduce two murasirazuba bw'igihugu, vuga ko ibivugwa na Kinshasa ari icengeza amatwara rigamije kuyobya abantu. Kuwa gatatu tariki 31 Ukuboza nibwo Repubulika ya Kongo biciye muri ministeri yayo yitumanaho ariko ikaba inakoreramo umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yashinje ingabo z'u Rwanda ibyo birego. Minisitiri Patrick Muyaya mu itangazo yasohoye kandi yashinje ingabo z'u Rwanda kugaba ibitero mu bice bya Kamanyola, Uvira zikoresheje amabombe na drone za kamikaze, ngo gicirwamo abarenga 1500 naho ngabo barirwa 1500 bava mu byabo. Patrick Muyaya nta gihamya cy'ibirego yashinje u Rwanda yagaragaje, gusa yavuze ko amakuru yashingiyeho yatanzwe na societe civile, imiryango y'ubutabazi ndetse n'inzego za leta. Uyu mugabo kandi yashinje ingabo z'u Rwanda kohereza batayo 3 z'abasirikare mu misozi miremire ya Uvira, Fizi na Mwenga, akavuga ko ziyoberanyije zikigira abarwanyi batwirwaneho. Muyaya yavuze ko intego y'izo ngabo ari ukwagurira urugamba muri teritwari ya Fizi mbere yo gukomereza mu mujyi wa Karemi ho mu ntara ya Tanganyika. AFC M23 bice mu muvugizi wayo Lawrence Kanyuka yasubije ibivugwa na leta Kinshasa ko ari icengeza amatwara n'ibinyoma bigamije kuyobya rubanda. Maze aravuga ngo AFC M23 iratera utwatsi ibirego byo kwigarurira ubutaka byatanzwe na Patrick Muyaya mu itangazo ryo kwa 31 Ukuboza 2025. Ibi birego ni icengeza amatwara yo kuyobya rubanda mu rwego rwo kwihunza inshingano za leta ku bitero bya gisirikare binyuranyije n'agahenge. AFC M23 ishinja ubutegetsi bw'Kinshasa kuba bwarashatse gukoresha uduce ingabo zayo zavuyemo zisubira inyuma nk'ibirindiro byo kuyigabaho ibitero no kuyigaba mu turere dutuwe cyane n'abasivile. Mu duce ingabo za leta ngo zashatse gusubiramo harimo umujyi wa Uvira n'uwa Makobora, aho ingabo zabo zanakoreye ibikorwa byo gusambanya abagore ku ngufu no gusahura abaturage. AFC M23 ivuga ko bitandukanye n'ibyo ubutegetsi bw'Kinshasa buvuga. Imibare yabo buvuga ngo bishwe ishingiye ku masoko atizewe kandi atagenzuwe.
Ivuga kandi ko ibivugwa na Kinshasa ari gahunda yayo izwiho kugereka ku bandi ibyaha bikomeye bikorwa n'ubutegetsi bwabo. Iri huriro kandi risobanura ko ubwicanyi bwibasiye abaturage muri Kivu y'Amajyepfo mu gihe cy'imirwano yo mu kwezi gushize ukomoka ku bitero by'indege n'ibisasu byarashwe n'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa zirimo FARDC na FDLR n'imitwe ya Mai Mai Wazalendo, abacansho b'abanyamahanga n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Ni bitero byasize uduce dutuwe cyane twa Kamanyola, Luvungi, Sange, Katogota no mu nkengero zawo zihitana abaturage 8 abandi 55 barakomereka cyane cyane by'umwihariko muri Kamanyola. AFC M23 kandi yashinje ingabo za leta kuba zariraye mu baturage bari mu myigaragambyo y'amahoro yo kwa 22 Ukuboza zibarasaho zikoresha imbunda nini n'izoroheje ku buryo byashyize ubuzima bw'abaturage mu kaga gakomeye kandi bikaba ari ukurenga ku burenganzira bwabo bw'ibanze. Uyu mutwe kandi wamaganye Kinshasa kukuba ikomeje kwica amasezerano y'agahenge ndetse n'imvugo z'urwango zikomeje gukwirakwizwa n'ubutegetsi bwabo zibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Wamaganye kandi by'umwihariko amagambo aheruka gutangazwa na General Sylvain Ekenge Bomsa wari umuvugizi wa FARDC utanga impuruza yuko ibikomeje gukorwa bica amarenga y'umugambi wa genocide. Tukivuga rero kuri aya makuru muri Repubulika ya Kongo, reka tubwiye ko kuri uyu wa gatatu ubwo nejo bundi hashize tariki 31 Ukuboza abasirikare 8 mu ngabo za Repubulika ya Kongo barimo umuriyetona koloneli na majoro bitabye urukiko rwa gisirikare mu Kivu y'Amajyaruguru muri Rubero centre habakurikiranwe ubwicanyi. Uru rubanza rufatwa mu rwego rwo kwigisha rukomoka ku yicwa ry'undi musirikare wa FARDC. Uyu avuga kunyanyagiza amasasu ashaka kugaragaza uburakari bwe kubera gutinza aba agahimbaza musikike bifitanye isano na systeme ya Banque Lambert. Kubera iyo mpamvu abaregwa 8 bakurikiranwe ubwicanyi, kurenga ku mabwiriza, kunyereza umutungo bwite, gushishikariza abasirikare gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko na discipline no gutanga amakuru y'ibinyoma. Mu gihe rero iburanisha rikomeje, ubushinjacyaha bwasabye ibihano kuva ku mwaka umwe kugeza ku makuru 20. Ubushinjacyaha bwa gisirikare kandi bwamaganye ibikorwa bya Banque Lambert usanga bikomeza gushyira mu bukene abasirikare bari ku rugamba no kubaca intege zo gukomeza uwo mwuga, ndetse bikaba ari byo bitera abantu gutoroka. Hanyuma rero mbere yuko tujya muri Uganda, tubabwire ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD shyaka ari ku butegetsi mu Burundi yatanze ikiganiro n'abanyamakuru aho yibanze ku byiciro bitandukanye biranga igihugu. Yavuze ku bijyanye n'umutekano w'igihugu, yavuze ku bijyanye n'umubano w'u Rwanda n'u Burundi, yavuze ku bijyanye no gufungura imipaka hagati y'u Burundi n'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Kongo, yavuze kandi ko hazaza h'ishyaka riri ku butegetsi, yavuze byinshi cyane kuri Alain Ndikumana, minisitiri w'ikigega cya leta umaze iminsi avuga ko abangamiwe cyane n'abamutera ubwoba mu Burundi. Yavuze kandi byinshi cyane bitandukanye bigenga ishyaka riri ku butegetsi no kubirebana n'amatora azaba muri 2027.